साहित्य छगु समाज या न्याका खरास छगु सभ्यता या पहिचान नखा जोजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या ग्याजो साहित्य झिगु गौरव सैचना दिवा छिता लस्कु स्यान्चना जे सिल्भिया साहित्य झिगु गौरव ग्याजो न्याप्रे छिस नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे थ्वैले सोइदि फैदास ग्याजो स विशेषना नेपाल भाषा खेले ज्याचंग साहित्यिक गतिविधि या तकया खलगला यान रचना गोचले थौया ग्याजो स नेपाल भाषा खेले ज्ञान कोष बिहावे तेमुदु अर्थात थुगु ज्ञान कोष नेवा सांस्कृतिक ज्ञान कोष खदास थुगुपति ज्ञान कोष पिकागु नीति नेपाल भाषा एकाडेमी ज्यायान चंगदु अर्थात आर्थिक रूप ए महानगरपालिका ग्वाली यागु दुरास थौया ग्याजो स थो नेवा सांस्कृतिक ज्ञान कोष के खखख थुके बारे छिस खलगला याते नउजुल नेवा सांस्कृतिक ज्ञान कोष परियोजना या व्यवस्थापक बाजु अनिल स्थापित जुनिसे अनिल जी ग्याजो से आछि थुकेपति व्यवस्थापक ज्यादि परियोजना एपति म तो परियोजना कति ख गमले चाहिँ छिक्सा चाहिँ परियोजना निसना ज्या तो चाहिँ परिकल्पना जोला यकै वर्ष न्यानिसेक तो नेवाटे न छौ चाहिँ ज्ञान कोष चाहिँ पिकामा रहेको ठाउँ चाहिँ परिकल्पना नापान चाहिँ यन्छौँ खसाना आठुके स्रोत साधन यको माल्यो अहिले तो इन्फर्मेसन न यकै कलेक्सन या माउजुले बचा टाका जिरेको ठाउँ खजे छौँ एजु हिसाबमा झन्डै न्यारो खुदा न्या चाहिँ तो नेपाल भाषा एकाडेमी यहाँ महानगरपालिका चाहिँ तो नेवाटे हो मूर्त अमूर्त संस्कृति त जुला वो सम्पदा र चाहिँ छौ चाहिँ अभिलेखीकरण यानाटे माले ठो याव निरी चाहिँ छौ पार्टनरशिप यावरेको ठाउँ चाहिँ प्रस्ताव टबले चाहिँ उक्न चाहिँ प्रस्ताव यो आधार ले महानगरपालिकामा राज्य झन्डै 2068 साल यो चाहिँ वैशाखमा निश्चय परियोजना आठो नेवाटे सांस्कृतिक तो तथ्य त्यो चाहिँ संकलन याना छौ पुस्तक यो आधार चाहिँ पिथनी उरेको ठाउँ चाहिँ ज्याजो न्याटा अहिले डायले झन्डै निड चाहिँ दयरङला ठो ज्यान्या हो यो दसी आठुकेपति परिकल्पना अनुसार गुख थप्या हो आठुके चाहिँ नेवाटे मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा यो विषयले चाहिँ टेउरेको ठाउँ जुल अहिले ठुक्यो छौ ठो लागन आयो निरी चाहिँ नेपाल मण्डल एरगाडी बागमती प्रदेश दुने यो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा त्यो जग्गा दुठ्याकीको ठाउँ चाहिँ तो लागा चाहिँ क्वेश्चन टाउड हो एजुनी टुके चाहिँ यहाँको चीज चाहिँ वो यहाँको चाहिँ तो शीर्षक है चाहिँ सफु पेठनी रहेको ठाउँ चाहिँ दु छौ चाहिँ झिउ कला संस्कृति वो अमूर्त संस्कृति त जुला एरु झिउ नकचक जात्रा पर्व अल्छिउ निठा या चाहिँ तो संस्कार त जुला अयो चाहिँ छबय दैराछ ले मियो बय चाहिँ नेवाटे मूर्त सम्पदा एरगाडी जो ठ्याबा जुला दिएग बिहार मखला बाहा बही जुला ज्योट बारे जुला ठुक्न छौ जइराछ अहिले छौली चाहिँ अथवा नेवाटे चाहिँ अभियान नेवाटे सभ्यता विषयवस्तु कगाइपिटी कठाउ जुला त्यसले चाहिँ उना चाहिँ नेवाटे चाहिँ ठो संगीत वाद्य नाट्य वो सम्बन्धी गुख्न परम्परा दु आठौं क्रय गुख्न चाहिँ छि खनुदै छौं उगी त अभिलेखीकरण याउ जुला अहिले पेंगु रे चाहिँ नेवा साहित्य भाषा लिपि शब्दकोश त उगे चाहिँ नेवाटे चाहिँ साहित्यिक परम्परा गब्लेन सुरु जुला अहिले वो साहित्यिक परम्परा चाहिँ धार गुख्न विकास जुया न उया नापनाप अहिले ठो झिउ चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ भाषा यो चाहिँ शब्दकोश त जुल हाला चाहिँ जुल ठुकी चाहिँ गुख्न गब्ले विकास जुल रे चाहिँ ठ्यो अभिलेखीकरण यापटी छौ चाहिँ जुल राखेछ मेउली चाहिँ नेवासी प्रविधि कला नेवाटे चाहिँ गुलेन ठो प्रविधि त दु सिप त दु वो सिप याटा चाहिँ न डकुमेन्टेसन याना जे मूर्ति कला प्रस्तर कला निसे कया चायु भाँडाकुडा डेक्यो सिउ ज्याया छिकौ डेक्यो एला डेक्यो ठो डेक्यो महला सुकु ठ्याउ ठ्या ठुक्न जिउ नेवाटे परम्परागत गु प्रविधि त दु वो प्रविधि विषय वस्तु न चाहिँ कगाना चेउरिउन ठुक्न न्याबे ठला चाहिँ तो नेवाटे सांस्कृतिक जप मतलब एकदमै सांस्कृतिक वो सम्पदा खजको दुठ्याका चेउरिउन चाहिँ ज्यान जोडु
आछि दैदिको त थुपति विषय पहिचान याते सुइला ठाकुर जी ठुके चाहिँ संस्कृति जगह याव रे कोठा जो बेला संस्कृति दिन छुचो लाई रे कोठा जोला अगे ठुके नै ति होमवर्क चाहिँ यो क्वे जुडु होला टक्ले नापा चाहिँ अटे सोड तिन हो छगा चाहिँ नेवा खेले चौपी विभिन्न खेले ठुके परिकल्पना यावले नेवा सांस्कृतिक ढगारियो जो कोठा तो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ विज्ञपि वो खेले आबद्ध ज्यादि पि प्राविधिक पि निसे कया विकित निसे कया एकेडेमिक रूपमा वंगा दिपि सेना दिपि जोला अले तो परफॉर्म ये दिपि जोला महिला कलाकार पि निसे कया जो सांस्कृतिक गतिविधि चाहिँ वो गो नख जात्रा पर्व चाहिँ दुठना दिपि वेका पि नापचना छौ चाहिँ सला मजे यादु ओके चना चाहिँ ए जिसो देखे जनो चाहिँ ठो विषय वस्तु जुला आछुसु दुठाके माली रखारियो छौ कठा चाहिँ प्रारम्भिक वेका पि न सला न ब्याको ए जो बेला नान अन चाहिँ विषय वस्तु छुसु या रखारियो कठा जुला अहिले मोटामोटी जस्तै शीर्षकगत विषय पहिचान जुइ ढंगला उके दुनी आछुसु दै मलाई चाहिँ जस्तै मोहनी ढाउ नख टेमाल ढल्लासा मोहनी जको ढ्या मजिला मोहनी ढ्या धुन्यो मोहनीले छुछु गतिविधि जुइ छगु अलो गतिविधि यार चाहिँ छुखुनु गबले छुयाइदियो छौ जुइ राछ वो मोहनी नख हने बेले गतिविधि यार छुछु हला जोलामा होला अहिले उ के नाप्न प अहिले छुछु यही गबले यही सुना यही छुकठ यही अहिले गबले गबलेला गेन जिसन इतिहास न जुई अहिले अनु स्थानगत कठयो परम्परागत खन दै अहिले गन गन गुली गुली चिजला जि न्यू संगु ठासे येलो खोप पन्टी ठुली खेल मखला डोलखा जुल्ला लास अनैना चोचो चीज चाहिँ या फरक परम्परा दै ज्या जनगा मखला जस्तै आजिसँग गठामुग छौ जग्गा ढल्ला सानो गठामुग गन चाहिँ ठो छि ठो ढापं कठि डेगी रास गन छाले यो डेगी गन चाहिँ सालाजको अठे यंगी छ गन अनै मिटा चाहिँ दहन यही चाकी डोराबला ठी ठी कठौ चाहिँ अयो छि फरक फरक मखला पागु कठौ दुसा अयो स्थानीय कठौ व चीजहरु न चिस अभिलेखीकरण न न्यबेउ कठौ चाहिँ ज्ञान जुलगा हजुर आथरे आछिक चाहिँ आथो विषय पहिचान यानका चाहिँ अलि गुख्न जान कले आठो डक्ले नापाला विषय वस्तु पहिचान यात चाहिँ छौ विकिते पुच डेको जुल न्यागु पुच डेका न्याम विज्ञतया अलि उके चाहिँ वेका पिनब ग्वालियात छौ छौ पुच चाहिँ टिम अलग अलग डेको जुल वो डेगे धुन्यो अनलिपा आठो डेगे जग मक्त अलि ठुसी चाहिँ ठुकी परिकल्पना याबले यक्को मनु यो सहभागिता याना वो विषय वस्तु ए संलग्न जो पिनो पाखे चाहिँ ठुकी चाहिँ अभिलेखीकरण यावरे चाहिँ योजना दिएको जुला ए जोले याना चाहिँ जस्तै तो नखसख जात्रा जो लाछ वो जात्रा हन जपि वो जात्रा नियागी पि उके संलग्न रुपि गुठियार पि अय वेका पिन्टेटु ठु विषयलाई अभिलेखीकरण या के रे भन योजना जुला जस्तै छु चाहिँ प्रविधि खवाला राला सो प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान रुपि छोला प्रागिक न जिफु होला उयो नाप्नाप वो सम्बन्धी ज्याय याना जपि जस्तै लो यो सम्बन्धी ढल्ला छ लो कमी लो यो मोटे देगा चपि नापे चना सिउपटी काष्ठकला जुल्ला छ वो काष्ठकला ज्यान चपि पाखे टुए वो जिउ झा परम्परागत झा गुख्न देक्यो बुट्टा गेना कि ओके दुने छुछु जब छलाबला जी ढगारे कोठा ओके जानकारी बिउ कोठा चाहिँ याके जुलि सहभागी न यो क्वेजुल एजुलि झन्डै सच्ची सत्य दैथे मनो त विज्ञपि चेफपि वो सम्बन्धी ज्यान जपि नाप चाहिँ मुना गएका पिण्ड पहिला चाहिँ ठो विषय वस्तु चेजुलले छिक्न चेबले न ठु तरिका चेय दिमाली स्वरूप लोके दुठ्याके इन्फर्मेसन त जुला सुचाउ छु दुठ्याके छु दुठ्याके जो छु दुठ्याके मजो अयो चाहिँ गएका पिण्ड ओरिएन्टेसन मला अभिमुखीकरण चाहिँ ज्याजुला हामीले उक्त जो बेला चाहिँ आछौ चाहिँ हरेक सु चाहिँ प्याटर्न छौए कठौ चाहिँ स्टाइल वेमा रहेको ठाउँ चाहिँ जुला तर मनु कठौलाई पाए हैन छारासा छमेसा चोइबले शैली मेमेसु कठौ पाफु एजुनी चाहिँ तो विविध खेले दुपी एक्सपर्ट टेटा विज्ञपिण्ड वेका पिनो पाखेटु चोका क्याउ अलि ओ चोका क्याटुका लिपा ठुकीट चाहिँ अलि जी गुगु विधा ख वो विधागत रुपे जिस कलेक्सन एन्जन जुला वो कलेक्सन या नुगा लिपा चाहिँ
उके चाहिँ छौ भाषा सुद्धा सुद्धिया हो अले इन्फर्मेसन न आ कुफ्न प्रस्तुत यान्दियो मागु दु गामागा अले मुआउपटी तैटा छ उकिदा लिकामाला उक्न याटा चाहिँ सम्पादन ज्या चाहिँ जी अब आठौं कुने चाहिँ वो तो विभिन्न लेख त चाहिँ मलाई भएका मिन्छ विषयवस्तु चाहिँ दियो चोसु त लेख त चाहिँ दुआउ छौँजुला अले उया नापनापमा उकिदा चाहिँ आजिस सम्पादन ज्यान ध्यान छौँजुला अथि आथुल तक छेन्केको छोले चाहिँ संघर्ष गरि खाले थाकु अयो छु आठुके चाहिँ दिनले एक टुक्का हेतोला पछि चाहिँ थाकु आठुके पश्चिम पक अन्यागो विधा यो न्यागो सफु पिकाउरिउ कठन योजना दो एजोनी आउटो प्रविधि जीवले वो प्रविधि ज्ञाना देख्यो गुक्न देख्यो गाठाले विषय अलग याजी नख चख जीवले नख चख ज्ञाना हन्यो गबले हन्यो छुड्य जात्रै अले गुक्न पुजाय ओ ढाबले विषय वस्तु कठाउन चेला अलग अलग या डोजला तर आज चोमी पिनु पाखे भजा फरक जीवले न आजिसँग छौ चाहिँ ठुक्न चेरका नमुना बिउ आधार बच्चा चाहिँ अफिजी चय दिपिन्तन तर एकासन भाषा अयो पासा चाहिँ वो चाहिँ बच्चा मिलाया जी चीज अटुके विशेष रूपमा चय बेले तो चीज आ या बेले पछि चीज हाठ्या खण्डु रेयुछले राबले गुलिगुली चीज चाहिँ चय सपि एकाडेमिक रूपमा व पनि चाहिँ यको अध्ययन अनुसन्धान यामाली ढेउको ठाउँ छौ जी फु दासा गुलिगुली प्राविधिक विषय वस्तु चाहिँ प्राविधिकता चाहिँ वेका ज्यावले वेका एकदम दक्ष एक्सपर्ट विज्ञ तर चोय माली बेला हाबले ए गबले म चाहिँ नि घेना चोय ढेउको ठाउँ थाइदि फेन दु मला तर एगासा अले अयो ठासेना जिसा वेका पिंके दुसा वे कठाउन चका चका गबले अठेजना चाहिँ चोय त ठाकु जिमसँग ढका ठाठा चाहिँ जिसा मे पिं चोय पिं मोनोटेट वना वेका पिना बच्चना सला बेका डक्को सुसौं त काया छुयाउ गेयाउ ढकारेको ठाउँ जिसा विषय वस्तु चाहिँ ठला डेक्टेडु ओके आधारे वेका पिना प निनकने याना न चाहिँ थो जी चोसो त तयार चाहिँ जुयासौं दुका होला ले एजु लेखा चाहिँ गबले आठुके चाहिँ समस्या भइरह्यो गबले चाहिँ विभिन्न ठासे चाहिँ जातर पबले चाहिँ स्थानीय मोनोडेटा व एवला न्याब्ले यन्जन ख दैथे जे व टरौ खये जे मुखो तर डकुमेन्टेसन याबले अभिलेखीकरण याबले हरेक चिची रौ खण्ड ठकना जेसा ओके अभिलेखीकरण यामले एजने वो सुचाउँछ गुली चाहिँ आनापा चाहिएन टाउमरो अनेवना जेसा स्वया अवलोकन याना निनकन याना चोयमा आउन दु एजना गुली चोयबले चाहिँ बच्चा स्थानीय ठासे वना चोयमा निनकन यामा अनेवना चाहिँ सुचाउ मुंगेमा जोले न बच्चा गबले वो ई चाहिँ अफ काउटेन खने दुगा हजुर आछि दैतो कथा थुठा चाहिँ संकलन या चाहिँ ज्याज्या हुदु न प एडिटिङ ज्यान हजुर आज चाहिँ तो झन्डै आमियो पेलाई दुने चाहिँ ठो कोचाके पठाउनलाई जिमो योजना दु एजु आधारमा चाहिँ आ ठुके गुली अझ न होइन चौडने एजु ने आठोटो विधा चाहिँ जिस आ चोमी पिन्छ चोइन चोन्दी दु हामीले आठो लचिनेला चाहिँ जिन्छ तो नोपटी ख चोसो टन चया संकलन ज्या छौ दुठास अन उया नाप टु सम्पादन ज्याना ध्यान छौ दुजला बुलिन दुटना दिउ ख दुआव ख उके चाहिँ छ्यारास सम्पादन मेमे जोजोले उया गर्न अब छौया इले ज्यान ह्याइ जुल उया ग पिन्छ सम्पादन यान्जन दिउ अनलिबा चाहिँ अले ठो ढुंगा लिबा सफुयु रूप बिटा चाहिँ छु इमाले अबले चाहिँ आठो डको कलेक्सन जी ढुंगा सिधै इले चाहिँ अलि चीजमा चाहिँ वो सफल रूप बिबले चाहिँ अलि ठो नो चोसो चाहिँ डीजी हजुर नप व्यवस्थापक रूपले छिदी आ छुपति अनुभव चाहिँ गथे जस्तो आठो साथै ज्ञान कोष पिकाहरुलाई कम मुखु तर मे थाको विषय मेमे था पिकान्त ज्ञान कोष विषय वस्तु न जिस सला ब्याका ज्ञान कोष या प्रकारले चाहिँ एब्सोल्युट छका या न ठो फाइनल जल आशीर्ल रे चाहिँ जी मखो ज्यासन पनि विदेशे न ठो चिन्याको एडिसन चिनको एडिसन का ज्यान वइसनि खनि गुली ननु खना वइसनि गुली चाहिँ आ चाहिँ झिसँग चाहिँ संकलन या मफु छि वनाबले चाहिँ व झिसँग मखनु झिसँग टोफिना चौकरी न रहेछ नि
अयो चीज न तो सफो प्याउ न ए जिमो ठयो न दुखनी थो चीज न तेजो खनी रे कन स्थानीय कथन वेफो अथवा गुलिम गुलिम बिगे पिन्छ ठयो ठयो चीज न अझ ठकाया स बाले ढाना ढाको ढाबले वो चाहिँ नु ख लिपन ज्यावने फु तर आन चाहिँ झिस सुएबले विशेष त ठो यक्को ठायो यक्को चीज त छौए ठासे चाहिँ संकलन या ज्याजो जोले ठुके चाहिँ वना चाहिँ यक्को ठायो इन्फर्मेसन त यक्को ठायो विज्ञ पिनु ख चाहिँ झिस सिके फुडो मखला यक्को मनो त नब ठो ज्याबले न चाहिँ वेका पिनु चाहिँ अनुभव त जुला वेका पिनु ज्यायो शैली पाखे न चाहिँ गुली चीज चाहिँ छिस ए ठुक्टन ज्या जोर्यो खरा ज्यायो शैली न नहुनु कठ अनुभव चाहिँ ज्याचौँदो लेसो च्यालेन्जिङ देउला छिस यी क्वेसन ज्या रुन्डा चाहिँ वो दुने चाहिँ छि न्याठे जोसना ठेंगे माउ रे छौ चाहिँ दैछ नि एजुले चाहिँ इले ज्या कचा कि रे छौ च्यालेन्ज न मखला वा हाठे न दो उके न नापना प जे पास पि नाप अले ठु ज्ञान कोष नाप सम्बन्धित ज्या दिपि मखला सोमी पि जुल आठके चाहिँ व्यवस्थापन नि जिउ थो नेपाल एकाडेमी हो विज्ञ पिनो छ निर्देशक समिति दो वेगा पिना प जाना वेगा पिनो सल्लाह सुझाव मार्गदर्शन कठ वो अले जिमी चाहिँ ठो एक त व्यवस्थापन या लागि छौ सचिवालय समिति दो सचिवालय समिति निर्देशन न ज्या बेला चाहिँ छौ नो अनुभव न जोडो ज्या चाहिँ शैली ठुक्टाउन ज्या जोडे कठा चाहिँ नो कठा चाहिँ सिक्यो न ज्या जोडो ढासा मेउ इन्फर्मेसन हिसाबले टटाजी ख म इले चाहिँ सिक्यो चाहिँ छौ अवसर हो चाहिँ न चोलाउदु हजुर अथे चाहिँ आथो ज्यायो छुले चाहिँ आथ्यो छुतो फ्यु अनक्तिले छुत धातु लोमो छु खतु विशेष चाहिँ आथो नेपाली सन्दर्भ न तो नोया कथा ढामाले संगठित रूप संस्थागत रूप अथवा ज्याजो नापा चाहिँ तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मखला वेका पिनु चाहिँ तो संयोजन न ठुक्टा याहरू चाहिँ ज्या यहाँ चाहिँ दुगु खनी तर वो ज्याना चाहिँ पुने मखन पुमा रखा ढाउ जना एजुले आठो चाहिँ नो कथा ज्याजु अघि ठुके चाहिँ दुठेकमा आउँछु यो दुसाना सुचना ब्यादिसा जो चिसा चाहिँ मिटिङ चाहिँ वेका पिना बस सला ब्याका आछा रासा दुटिन ढुङ्गु न जिफो अठकासन ठैरो चीज न दुठेकमा ठ्याउ मठा ढगारिया वेका पिना सुझाव ब्यादि लासा के विषयलाई चिसा फैसा खलाना ओके चाहिँ जो मजो वे ढुङ्गु मोन्यो का साना वेका पिना सला ब्याका अयो ख चाहिँ टेमला अलि ठुके चाहिँ नितान्त ठुसी सांस्कृतिक ढाडा हजुरले मेमेउ खचाइ मतसे सांस्कृतिक रूपमा महत्व दु सांस्कृतिक रूपमा सफु दु खजक ठुके दुठाको हजुर छिना त थै दिले मलाई विधागत रूपमा नाछ यसना दिला वे जक दुठेको आइट चाहिँ वे एरिया दुने उली लागा दुने जक के चाहिँ जुल कने कस नेबाट मेमे पछि त दास लिपाहन मेउ पछि न लिपा चाहिँ या भए त ठुसी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा जक वन्यो कथा जोजले ठुसी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा दुपटी खजक अभिलेख क्रम जिरहेको न चाहिँ जे सोक्ने बाजमा चाहिँ त चाहिँ कन्ने छन् तासे आयोपति खुलाइ दुने चाहिँ सफुप्या हजुर आठो पेला खुलाइ दिने तो सफुप्या अथन्तको छालो मु इ ब्यातिला अपला सुरक्षिता हो सकले सोक्ने बाजमा चाहिँ त ज्याजो छिस साहित्य झिगु गौरव सैदीको छ थोम या ज्याजो छ नेपाल भाषा एकाडेमी पाखे नेवा सांस्कृतिक ज्ञानको स्पिका त ज्याचंगु ज्याखै त कया नेवा सांस्कृतिक ज्ञानको परियोजना या व्यवस्थापक बाजु अनिल स्थापित जुन खनागले यन्डको जुल ज्याजो पाखे उजफन बागु इमा बेदु जुल ज्याजो सूचना दिला अपला सुगाना नेपाल मण्डल टेलिभिजन सूचना दिस सुगाना